Riu miario ni ambiriirie gatagati ka Uhuru Muigai wa Kenyatta, Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i ya gubanga formula ya mwaka wa 2027. Itana kumenyithia ndeto no makiria ni no ngwihoe na gitio kinene tafadhali ukoge subscribe thini wa channel eno itu gethoka ikoragwo kiamukira mohoro kirwa mbere hindi ciothe twagikorwo tugikira maria maragikorwo magithie na mbere gukorwo magikunuka guku thini wa nenda ici ciitu cia kinyaniria. Miario no iria hegutongorio ni Jeremiah Kioni, Richard Onyonka, Senator Enoch Wambua na angi aingi ikurehe hamwe ateti ta Rigathi wa Gachagua, Martha Karua, Justin Muturi, Wamalwa unatembea na ateti a Mohoro wa Azimio aria maregana na thirikari ya broad based hamwe na mogaruku maria maratanywo kumana na miario ino. Ni Kalonzo gucenjia ritwa ria kiama giake, Gachagua gutangatha kiama giake na kuyumiria kwa Matiang'i muingine kuhura uteti. Ndeto iria iragikorwo gukinyira kwa ndagika no ni ati ni riu ni kwina miario ni ambiriirie gatagati ka Uhuru Muigai wa Kenyatta, Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i ya ubanga formula ya mwaka wa 2027. Miario no iria igutongorio ni Jeremiah Kioni, Richard Onyonka, Senator Enoch Wambua na angi aingi ikurehe hamwe ateti ta Rigathi wa Gachagua, Martha Karua, Justin Muturi, Wamalwa na tembea na ateti a Mohoro wa Azimio aria maregana na thirikari ya broad based hamwe na mogaruku maria maratanywo kumana na miario no ni Kalonzo gucenjia ritwa riake ria kiama, Gachagua gutangatha kiama giake na kuyumiria kwa Matiang'i muingine kuhura uteti. Akenya mwena wa comment section na makorwo makiugo hari ta uyu agikorwo akiandikwo na Anthony Kamau, this is just the waste of time. Uhuru project will fail terribly. Kasongo kumi bila break is a reality. Na Frank Nemis akawa Kenya is big than individual. Na Bernard Gashina akawa Matiang'i ndindi Nyoro ndio wanaweza fanya lilale kwa polling station walai. Na Mosh Kivovu akawa bora wajue sisi tuko nyuma ya Munyoro. Na Mudogo Todhago Thai Small akawa hii imeunganisha all tribes in Kenya walai mkalia kwa loan ya Nyox Gashathia akawa ena mufango mwega iguru ritu na mundu ogwitwo Erastus Kibe akawa Gacia than and Kalonzo are Tumbocrats. They should join hands and have their candidate Democrats like Matiang'i, Igathe, PK and yule badi wa NMS Mkihisa Kitui and others should join hands with like-minded politicians and have a clean strong team to take Ruto back to his chicken farm. Arena ugihai koro kiandiko tegwetigara koro kiugo aitarufasa karaoke yako I'm not boarding dynasties back on dining table and protection. Emotional voters are here praising these political criminals ready to make the same mistake and the cycle continues. God help us. And Ajona Wadu Takawa, they won't agree. They all want to be the flag bearer, and that's how they will be defeated. And now Ageshiwa Mushoki Yakoga no to Diete Owega, na Nicholas Karaoke Yakoga must go, should leave the stage. This has been her marriage. And Anwa Julius Akawa hapo kabisa, na Jack Gari Jo Yakawa wakiungana Kasongo finished, and Abogwa Jerogere for Rafael Akawa Uhuru alirikane wa Munyoro arena hinya kwa daka mukuo hodho, and Benandego Akawa that's good. We are supporting this. May God unite these people so that we do the job early in the morning. As Sol Maina Kauga, sometimes it's good to be indoors just praying for our leaders. There can be no election in 2027 due to incoming court issues or na Simon Getako hapo sawa kabisa na Peter Gatonyako kabisa na John Paul akawareke gire te todukai na mondo weto Brenda Rusha ikia muho wake wa Mwisho ikorwa kiuga hinayo itapita. Ndeto ile korege tukinyara kwa ndekeno ni ate kwina miario ni ambiriirie gatagati ka Uhuru Muigai wa Kenyatta, Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i ya ubanga formula ya mwaka wa 2027. Miario ino iria hitongoretio ni Jeremiah Kioni, Richard Onyonka, Senator Enoch Wambua na angi aingi ikurehe hamwe ateti ta Rigathi wa Gachagua, Martha Karua, Justin Muturi, Wamalwa na Natembea na ateti a Mohoro wa Azimio aria maregana na thirikari ya broad based hamwe na mogaruku maria maratanywo kumana na miario no ni Kalonzo gucenjia ritwa ria kiama giake, Gachagua gutangatha kiama giake na kuyumiria kwa Matiang'i muingine kuhura uteti. Icio nicio ndeto iria iragikorwo igitukinya kwa ndeke ino nyina nguhe na githio kinene muno makiria witikire gukorwo subscribe thini wa channel eno itu nigetha ugagikorwo ukiamukira mohoro kirwa mbere hindi ciothe twagikorwo tugikirira video ya maria maragikorwo makiandika
wega guku thiini wa nenda ici cia kinyaniria mwena wa YouTube urathio ga search Mwangi wa Mohoro ukareherwo channel iyo itu ugaikorwo ugisubscribe ugakorwo ugitandika notification bell on nigetha ukamukagira mohoro kirwa mbere na ugaikorwo ugicomment ugaikorwo ugishare nigetha tugaikorwo na interaction njega mwena wa TikTok naguo uragikorwo ugithie ukakinyaga plus button ugakorwo ugitufollow aria kianda ugaikorwo ugicomment na ugaikorwo ugishare kuri arata ku mwena wa WhatsApp nigetha maikorwo makimenya uria bururi uragikorwo ugithie na mbere nie njitikaga Mwangi wa Mohoro na kiugi hindi ciothe njugaga gikuyu tukorwo tukigia na thayo ona hindi no wa munyoro kana mundu gwitore gathe wa Gachagua agikorirwo agitunyukithio giti kiu nginya muthenya ungi nie njitagwo Mwangi wa Mohoro.